klub za obaranje ruke Prva ruka iz Banja Luke ostvario je značajan uspjeh na regionalnoj sceni. Sa 3 osvojene medalje na državnom prvenstvu Srbije u Ubu, ovaj mladi klub još jednom je pokazao da može ravnopravno da se nosi sa mnogo iskusnijom konkurencijom. O značajnom uspjehu te o razvoju kluba i planovima za budućnost u nastavku će razgovarati sa Damjanom Milanovićem, on je predsjednik kluba. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Evo, po 3. put sam sad... Po 3. put, 3. sreća i ovaj put pričamo o konkretnim rezultatima. Već sam neke rekla u najavi. Koliko ste vi zadovoljni sa rezultatima koje je klub osvojio u Ubu? Pa evo, bili smo sad za vikend na državnom prvenstvu Srbije. To je u Srbiji najznačajnije prvenstvo, znači u toku jedne kalendarske godine, jer se tu određuju državni prvaci. Mogu reći da smo jako zadovoljni ostvarenim rezultatom. Osvojili smo 3 medalje. Iako smo otišli sa samo 5 takmičara, znači naša 2 takmičara su uspjela osvojiti 3 medalje. Postoji žao što nisu išli, recimo, naš apsolutni šampion Srbije Ljubo Krstić, on je povrijeđen, i još možda 2 juniora koje bi mogla da ostvare značajan rezultat, ali šta je tu je, za sad smo zadovoljni s ovim što smo postigli. Sada, takmičar Ognjen Popović plasirao se među 16 najboljih u Srbiji. Šta to znači za njega, ali generalno i za cijeli klub? Što se tiče Ognjena Popovića, on je ovdje što se tiče Banja Luke najjači Banja Lučan, ja to tako volim reći, jer stvarno među nama on je najviše ga cijenio i broj 1 je. Sad, nedostaje taj zvanična verifikacija te snage i on je ovaj put u jako teškoj konkurenciji prvo u 110 kg osvojio 2. mjesto. S tim 2. mjestom obezbijedio je plasman u top 16 i onda se u top 16 plasirao kao 3. To da vam prevedem, znači od 200 takmičara u Srbiji koji se profesionalno bave obaranjem ruke, naš Ognjen iz Banja Luke je 3. Veliki je to uspjeh, svaka čast. Jeste, stvarno veliki uspjeh i vidjet ćemo sad dalje. Ne smije stati na tome, sa 3. na 1. Ognjen Popović i Gavrilo Ratković pokazuju veliki potencijal. Što dalje očekivati od njih? Kako negdje vidite njihov dalji razvoj? Pa ovako, znači, što se tiče našeg kluba, oni su najtalentovaniji i najviše rade. I tako da je njihov uspjeh bio negdje i očekivan. Gavrilo Ratković je u najtežoj juniorskoj konkurenciji, to je konkurencija 23 godine, 90 plus kila, osvojio 3. mjesto na lijevu ruku. Vidjeli smo gdje su nam slabosti na ovom takmičenju i imamo sad evo punu godinu do sljedećeg državnog prvenstva. U međuvremenu ćemo nastupiti na nekim turnirima i radit ćemo na tome da postanu šampioni i da to i ostanu. Dosta nekih interesantnih stvari ste mi rekli u ovom neformalnom razgovoru u kojima obični čovjek definitivno ne razmišlja kada se spominje ovaj sport. Koliko je upravo, poznavajući naš ovdje prilike i mentalitet i da to nije toliko prisutno, bilo teško razvijati ovaj sport ovdje u Republici Srpskoj, posebno evo ako gledamo na Srbiju gdje je to dosta na razvijenijem nivou? Pa bilo je teško početi. Evo, ja prvi sam volio taj sport i čekao sam priliku gdje se može to početi trenirati. Međutim, kako se nijedan klub nije otvarao, ja sam došao na ideju da otvorimo mi klub i da počnemo od nule. Sad, što se tiče razvoja sporta, tu je najveći problem imamo sa tim mijenjanjem svijesti, mentaliteta, da ljudi stvarno shvate da je to sport. Ali što se tiče probijanja u Srbiju, tu nam je stvarno pomogao naš šampion Ljubo Krstić, koji uživa veliki autoritet u Srbiji. I on kao neko iz Republike Srpske, on inače živi u Bijeljini, on je nama taj put skratio u značajnoj mjeri. Neke svoje greške, trikove nam je prenio i prati naš rad i barem jednom mjesečno se viđamo, dolazi na treninge, tako da mi se tu dobro snalazimo. Koliko upravo njegovo iskustvo, ali i mentorstvo znači za mlađe takmičare? Znači jako mnogo, jer upravo ono što sam rekao, jako mnogo skraćuje put i on pokaže gdje da gledamo i u kom pravcu da se razvijamo. Vidimo sad po ovim rezultatima da je to upalilo, jer mi smo posljednjimo 1,5 godina, neki klubovi u Srbiji postoje po 15 godina i mi smo se jako dobro sa njima borili, tako da... A što mislite, kako, zašto? Šta je bio negdje vaš ključ uspjeha? Pa naš ključ uspjeha je zato što kao prvo imamo jako dobre uslove ovdje u Banja Luci, koje moram da napomenem, sami smo ih stvorili, znači finansiramo se iz svojih sopstvenih članarina, imamo jako vrhunsku opremu, imamo 2 termina sedmično koja su aktivna gdje ljudi dolaze da treniraju, da se druže. Imamo onda, tu je nekih 20 članova se vrti, od kojih, ja vam reći, u prosjeku 10 aktivno, gdje imamo 4-5 profi članova i
dosta amatera, ljudi koji dolaze tu iz hobija i trudimo se da se držimo nekih načela da sportsko ponašanje, poštovanje, disciplina i onda je uspjeh neizostavan. Kako se zapravo trenira? Kako izgleda taj trening? Šta se kombinuje? Da li jedan, da li više vrsta treninga? Pa to je splet različitih okolnosti, stvari koje se moraju tu spojiti da bi čovjek postao profesionalni obarač. Prvo su treninzi snage, naravno, onda je zatim tehnika, zatim poznavanje pravila i četvrta stvar iskustvo gdje je bez odlaska na turnire, koliko god da bili jaki, sposobni ili sami nešto trenirali, dok ne odete na turnir, dok ne osjetite tu takmičarsku energiju i takmičarsku situaciju, nećete sigurno postići uspjeh. A kako se tu pobjeđuje? Da li izgled može da prevari kada vidimo one nabildane momke sa mišićima, onda vidimo one možda neke mršavije, pa kažemo njega će sigurno da pobjedi ovaj prvi. Koliko je tu važna tehnika? U suštini šta je presuda za pobjedu? Pa tu izgled ništa ne znači. Znači tu je najbitnija snaga i tehnika. S tim da naravno tu postoje kategorije. Kategorije su 10 kilograma. E sad, iskustvo, snaga, tehnika, spoj svega. A ima i prirodnog talenta, to je nezaobilazno, ali pretežno, obaranje ruke je maraton. Znači, bitno je da ga dugo trenirate, sistematično i uspjeh će doći. I koliko traje to jedno obaranje ruke protiv protivnika? Pa može trajati od 2 sekunde, sekundu do neki mečevi znaju trajati po 2 minuta. Zavisi sve na kakvog protivnika najeđete. Koji je bio vaš najteži neki meč? Pa mislite član vašeg kluba? Tako je. Da, pa ima tu više mečeva, ali evo sad najteži meč je recimo polufinalni, na primjer Ognjena, koji je borio se protiv nešto lakšeg momka, od kojeg znamo sigurno da je fizički jači. Međutim, taj momak je pokazao iskustvo, brzinu, preciznost i prepoznaje moment kad da savlada našeg Ognjena. Recimo, to je bio jedan, na ovom zadnjem prvenstvu, to je možda bio najteži meč za nas. Jer znamo da možda Ognjen prošao i u finale, gdje bi ga dočekao još teži protivnik, ali šta je tu je. A jel se desi nekada situacija da je neizvjesna do samog kraja, da se čini kao da neko gubi ili kao da neko pobjeđuje na samom posljednjem trenutku? Desi se. To je česta situacija. Recimo, protivnik koji napada dođe skoro do, to mi zovemo pin, znači skoro do onog graničnika koji označava pobjedu. Međutim, izgubi snagu, a ovaj drugi mirno čeka i uzvrati. I onda jednostavno tako dobija meč. Interesantno jako, moglo bi se tu još pričati. Eto, mi vas pratimo od početka, dali smo vam medijsku podršku i definitivno ste je opravdali s obzirom na ove rezultate. Pa trudimo se. Šta ćete raditi u narednom periodu? Kakvi su planovi? Pa evo sad smo recimo plan je da malo radimo na popularizaciji sporta. Evo sad smo po prvi put za ovaj vikend snimili jedan vlog gdje se može na YouTube pogledati kako izgleda odlazak na naše takmičenje, druženje i sve ostalo. I sad idemo dalje, cilj nam je da privučemo što više članova i možda da nas neko od institucija primijeti, pa da eventualno napravimo neki turnir u Banja Luci. To se može jako efikasno i lako izvesti, ali nam treba neka podrška. Eto, to je... Evo poziv. Pa evo poziv, ja se nadam da će se ovo gledati, jer mi stvarno šaljemo, mislim da šaljemo jako lijepu sliku u Banja Luci. Vjerujte, kad se pojavimo u Srbiji u tim krugovima obaračkim, tu bude po 300-400 posjetilaca i takmičara, kad kažu prva ruka Banja Luka. Svi nas poznaju po tome i nekako trudimo se da opravdamo očekivanja i da u što ljepšem svjetlu prikažemo ovaj naš kraj. Jasno. Samo nastavite ovako kako ste počeli, bit će još bolji rezultati, iako su sada sjajni. Hvala najljepše na izdvojenom vremenu i puno sreće u daljem radu. Hvala vama, pa se vidimo.